Veliki pozdrav, dobar dan. Danas proveravamo struju punjenja DualShock 4 kontrolera. Dakle, ako ste se ikad pitali da li smem da punim svoj kontroler sa punjačima, sa eksternim baterijama ili samo preko PlayStationa, ili možda može da se puni preko ovog USB porta koji se nalazi na određenim produžnim kablovima, danas ćemo testirati. Krećemo prvo, tačnije da napomenem, ovo je uređaj za testiranje. On meri koliko potrošač vuče struje, koliko vuče volti, koliko vuče ampera. I sada ćemo probati, naravno, prvo sa PlayStation 4 da vidimo osnovno školski, što se kaže, punjenje, koliko je. Evo, kao što možete da vidite, 5,02 volta, 0,6 ampera. Dakle, to je praktično fiksirana cifra, evo vidite, 5,02, 0,6 ampera. Toliko daje Sony PlayStation 4. Sada ćemo probati sa ovim punjačem. Imamo LG-ev punjač od 850 mAh, Sony-ev punjač od 2000 mAh, tačnije 2 ampera, pa ćemo vidjeti kako radi s kojim. Krećemo prvo sa LG-evim. Ovo je cifra, znači 4,9 volti, 0,41 amper. Dakle, to je drastično slabije punjenje, slabija voltaža, slabija amperaža. Dakle, Sony PlayStation je imao 0,6, ovdje imamo 0,41 amper. Ajde, sada vidimo sa Sony-ovim punjačem da li je to nešto malo drugačije, pošto on jači. Sony-ov punjač, kao što vidite, 5,06, 5,09 volti, 0,39 ampera. 0,41, 0,39, dakle dosta je slično, ali je voltaža jača u odnosu na LG-ev. Dakle, 5,1 volt, 0,39 ampera trenutno pokazuje ovaj Sony-ev punjač. Sljedeće što probamo jeste ova eksterna baterija. Ona ima dva izlaza, jedan je 1 amper, drugi je 2,4 ampera. Stavit ćemo ovaj od 1. Prvo. Da vidimo šta pokazuje. Evo. 5,04 volti, 0,39 ampera. Dakle, i ovdje imamo 0,41 i 5,06, 0,7 volti, 0,39 ampera, 0,41, to varira. Sada ćemo probati ovaj jači port od 2,4 ampera. Vidimo šta se tu dešava. Evo, voltaža, dakle, isto, 5,02, 0,39 ampera, dakle, ista priča, kao i sa ovim punjačima. Evo, diže ga do 0,41, ali nije to. Sljedeće što imamo ovdje je ova kineska eksterna baterija od 200-300 dinara, koliko već košta. Kao što vidite, 5,13, 5,12 volti, 0,39 ampera, dakle 0,41, dakle svi se vrte oko 0,4 ampera. To je otprilike to i sa ovim. Sad imamo ovaj USB port, ajde da probamo i njega. Da vidimo šta se tu dešava. 5,14 volti, 0,39 ampera, 0,36, 0,39. Dakle, evo, i sa ovim je priča otprilike ista. Sad ćemo probati na kućištu, tačnije na desktopu, da utaknemo u njegov USB port, da vidimo šta se tu dešava. Malo je nezgodno, pošto kompjuter stoji dole ispod stola. Evo, kao što vidite, 5,04 voltaža. Što se tiče amperaže, 0,0 ampera i kontroler se ne puni. Dakle, ovaj USB port na ovom kompjuteru daje voltažu, međutim, ne daje amperažu, samim tim
punjenje preko ovog konkretnog kompjutera nije moguće. Imam drugi gore, preko njega može da se puni, ali ovdje, dakle, to nije slučaj. Evo još jednom da uključimo u PlayStation 4. Da bi se uverili da je to tako kako je. Evo ga. Dakle, evo još jednom. Dakle, 4500 voltaža, 5,01, 0,6 ampera je punjenje. Dakle, vidite, voltaža ide bukvalno minimalno, ali se vrti oko 5 volti, znači nije 5,15, 5,20, 4,95, nego je 5,00, 5,01, kao i punjenje od 0,6 ampera okruglo. Eto, videli ste, dakle, ove cifre nešto verovatno nekome mogu i da znače. Probali smo, dakle, sa PlayStationom, sa jednim punjačem, sa drugim punjačem, sa jednom eksternom baterijom, sa drugom eksternom baterijom, sa USB-om koji se nalazi u ovom produžnom kablu, sa desktopom i jedino što je očigledno najsigurnije jeste da nastavite da punite vaš DualShock 4 kontroler isključivo preko PlayStation 4 konzole, jer kao što ste vidjeli, ova razlika u voltaži pa i u amperaži može da bude pogubna za vaš kontroler. Sad neko kaže slabije punjenje, sporije punjenje, bolje za određene uređaje, možda to jeste tačno, možda i nije. Generalno, najbolje je ono što je fabrika preporučila, dakle ako je fabrika preporučila 0,6 ampera u stanju mirovanja, tačnije u stand-by režimu, moram da napomenem kada je ovaj kontroler upaljen i kada igrate igricu, punit će se sa 0,8. Dakle, ako je 0,6 preporučeno, toliko treba da bude, ne slabije, jer ovi svi punjači mogu da daju do 1,85 ampera komotno. Evo recimo u slučaju ovog mobilnog telefona, kada utaknemo u ovaj USB port na ovom produžnom kablu, vidjet ćete 0,78, 0,75 ampera. Dakle, svi ovi uređaji mogu da daju struju, ali je očigledno ovom kontroleru ne daju. Dakle, nadam se da vam je ovo bilo korisno. Hvala što ste gledali. Ako niste zapratili ovaj kanal, obavezno to uradite. A mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!